Mwega muno mutegeri wa Meru TV na mbitikire nkugwate ugene ikire ndeto cia Meru TV muthenya ni wambita muthoni wa kiramana muthenya jantuke Jumaine tariki 24 cia mweri wa elimu akeno yuturiyo nkirire 26 tuthiatereke mitandao yetu ya ukinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya kenda witana mbere na kuthiatira mibango ira tukumba kuthira twikuretera kaita o kaita na kinya kugwata ndeto wora chikumba kuthira chitunduka Meru amona kinya o me account ya Meru mbitikire twambiririe akuma kaunti ya Tharaka Nithi na thirikari nende ya iruguretie mutaratara kana weka mibango kumba kwithira kutiera kaunti ya Tharaka Nithi ne kumba kwithira gicionera mbecha iri yongwa akiaria CS wa mining Alasin Joho arintere chia Tharaka Nithi na ugite nende mutaratara yo kwinja mining anterera chia Tharaka Nithi atongeria bakithira bagitonyene nayo na bajwikira siasa no ntujukatira kariba Tharaka Nithi bakuba kwithira bikigunega na kinya akaunti ya Tharaka Nithi ne kumba kwithira kiumba kwiretera mbecha iri yongwa riboti ya mwandiki wetu Wanthe Tundagara Waiguna. Thirikari ni ambiretie mutaratara gucombora bakenja utonga bwa nthiguru akaunti ya Tharaka Nithi muno gicigo munge kia Tharaka arakiaria waziri urugamirite utonga bwa nthega Kenya Alasin Joho hamwe na ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki baugite untu bubu bugatetheria muno kirima ntumegia uthii na mbere akaunti ya Tharaka Nithi. Katika utafiti wetu ambao tumeufanya wa kitaifa kwa kupitia aerial ama anga tumekuta kwamba Tharaka Nithi iko na mali nyingi sana ya kimadini na uwezi kuwa na mazungumzo ya kitaifa bila kuzungumza Tharaka Nithi. Na nimefurahi sana governor, sio kama mali kwingine unakuta wanasiasa tayari wameanza kufanya siasa katika madini. Hapa umetupokea na mikono miwili na tumekubaliana tutafanya kazi pamoja kufungua hii nafasi na kupatia wananchi wa Tharaka Nithi nafasi ya kuweza kupata maslahi yao katika madini yao ambayo yako hapa. Koguo thirikari ni yumbite kuthena mibango thaino ya kuleta antu maria makitherwa makinjaga minerals inu commercially kana na njira ya gutumira machini nene ira maria makareta utonga nuntu makareta wira kana kwandikana makareta technology ire gatuma kwithirwa minerals cia uma kwa wingi guti muntu tena share thiini wa mineral inu watuka thirikari nene ikonaga 70%, thirikari no nini ikethagirwa kionaga 20%, community bara mineral ya uma makithirwa makionaga 10%, na community ni ya ongwa mineral cio nderi kenjwa thiini wa area inu miaka inu yonthe ikagwata 1% ya gross. Gaba kigotonga bobo bwanthe bugatetheria kaunti ino gukura muno antu kuona twanya togwira wananchi wa Tharaka Nithi kwamba kama kuna jambo tuna imani linaweza kubadilisha maisha yenu kwa kiasi kikubwa ni hii madini. Kwa sababu madini hii itaajiri watu, madini hii itapatia watu biashara kama local content, madini hii itafanya wewe kama kampuni inakuja hapa kuchimba madini, supplier wa mafuta, supplier wa chakula, services na malazi na huduma zote zitafanywa na watu ambao wanaishi hapa Tharaka Nithi ama wenyeji wa Tharaka Nithi. Na kando ya royalty ambayo italipwa kiasi ama kiwango cha pesa ambayo serikali ya kitaifa nachukua, serikali ya kaunti na serikali ya jamii, 70%, 20%, 10%. Pia kunayo 1% ya gross, yani ni pesa ambayo jamii wanapewa directly waamua wanafanya nini. Kama wanataka scholarship, kama wanataka kujenga shule, kama wanataka kujenga hospitali, kama wanataka kujiwekea maji. Festa agacha kwenja minerals ya bilioni 100, bilioni 1 igatuga bagwe turani ire karuta wira la wundo wenda kulutwa ni community ni bon kuona taka tuthiete gutonga nuntu city ri withiete kuthamira ciathe kura minerals ire Dubai ria monaga TV ni igacoka guturi indi giki na bata muno twitikire nuntu gutegi tumia kugaga ire anthi na ri no tonga muno ugacoka ugakua worotaga bona witigi ntukona kaba gwitikira ikarutwa igatutethia thaino pa gwikaraga iri story kana iri dream. Waziri Njoho akiuga untu bubu ukaruthikana gumana gweru. Serikali is determined and committed to unlock this potential in a transparent and inclusive manner. In the next few years, mining will be the greatest driver of our economy. Kuma kaunti ya Tharaka Nithi nkiripotera Meru TV rito Kambita Ndagara Waiguna.
Ibo ya muno mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara weguna kumanterechi ya Tharaka Nithi no ntuba gutwambiriria Ndeto cia Meru TV muthenya na njira ikinyanilite atongeria barutere ruregani ni thirikari bakiari bari kaunti ya Nyamira ni bameneretie anene a thirikari ya Rais Ruto ya Kenya Kwanza bakiwa bo berutaniretie akenda utira ibakurira Kyoto na muno kiana bara bambere kwithira abakiuragwa proper advertisement for the next CEO of IEBC so that we will all, Kenyans will know if justice have been served in the appointment, in the recruitment appointment of the next CEO, which should be immediate because elections are next year. So it is not that Sunkuli is going to sit there. We have a lot of information of what Sunkuli did in 2022 wakati wa viparanga vya computer na vitu kama hivi. So that is one point. The other point is today we are going to talk to the country. Abagusi wameongea jana. They have given us our brother Fred Matiang'i tuunde serikali. And of course we are moving forward very strongly with our young people. We will not rest until justice is served on the cases, the 70 plus Kenyans who lost their lives because of the 2024 Gen Z revolt. We will never rest until we see justice being served on the 70 others or thereabouts who will suffer a similar fate in 2023 wakati hata baba alikuwa hai. We are nearly killed along with them. Mnakumbuka in 2024 alisema baba kaa nyuma, hii kazi tutamaliza. And today justice are not being served. There was even the so-called 10-point agenda that Raila and Uhuru, and Ruto had agreed on, which should be by the end of March, by this March, in the next 1 week, and nothing has happened. And even if they are to think of compensating the lives of those young people, how about the many business who suffered great loss in Nairobi Central Business? Now again, the same goons walikuja wakatumiwa na police. So Kenya National Human Rights Commission, I think, is now properly seized with all of this. As a united alternative government, we are working with every human rights organization to make sure that justice is served. Hayo tutaongea juu, hayo tutaongea tukienda mbele, na pia tutasema hatutaruhusu Ruto auze kila shirika la umma. Yesterday I was in court myself. We were there with Eugene Wamalwa when we stopped him when he was trying to sell off JKI and Ketraco. Akaondoa shingo pande. We have seen him announce that he's going to do another deal over JKI. It cannot work without proper constitutional approach on how you deal with these things. We know that Vodafone is a very reputable British organization, but they also know that if they are dealing with a rogue administration which is trying to dispossess Kenyans of their birthright, the most profitable public company in Kenya is Safaricom and their M-Pesa applications. The amount of transactions that happen over M-Pesa hata inazidi yale ambayo ilikuwa ikifanyika na Western Union na wakisi in the diaspora. So we are going to engage him at every step of the way, but the most important thing, we have come to demonstrate our unity of purpose, and we want to thank the Abagusi people. Nyasaye amulinde. Asante. Akaribanterechi akaliene irende na gicigo mbunge ekia Centriment baciumirite na kure mithikali nturi baumwa antuku 14 bakwithira giciumire na kuone gitigi kwa kwenda kuromba akaunti ya Meru bakwa bobeti yare kumba kuthira bakimunekira kura achia giti kia ngavana. Nabo bamwe bakari kuma kaliene irerikiri gicigo mbunge ga Centriment nibaete mithikari nturi ntuku 14 ethire akiuga kethira na kuromba giti kia ugavana ja kaunti ya Meru nikiria karibaba baugite bo ni bakwenda kiromba nontu bakamugwata mbaru na kinya kumuringira kura na batwe toruga ujo twekwira ujo mithikari nturi ugotwa kwa ntuku 14 itu ikathira utitutangacirite no kwenda giti kiu kia ngavana nikienda tukomba kwambira siasa eku officially na nikenda tukomba ugwitithia mwanka utwike ngavana wa Meru. Nande bwana Linturi twiromba urombe giti kia ngavana wa Meru
tuli antu bakariene ntuku 14 ikathira utitangacite kiama kiro karungama nakio kethire kiu kia GCP eyanio kiama kio ntukiro keja ko twakurungika ndo yari kiama kia thirikari ari tukwenda no keja gukama to thirikari uro kama turoka iri uraethwa kia na nandi tukuromba thaa ici itukwendeja mapema thaa ici tukwenda cerero mwanka thaa turenda tangaza inya kombeka kiume gikathira atangaze na kwenda giti kia ngavana nikenda tukombo muimberia nikenda kura cia ikangana ko unde muromba na umire na mpui eja tutumirie kariene tuye kuruba thoko kariene itomweterete mono no ntumithika inya rira ari cia muntu endete ocitaniria mono muntu endete otethia wakina mama wa soko kwa unda muromba na umire na gitio gikinene mono eja tutumiri kurukia Karibaba ni boritie mithikari nturi akethira kigurwa ni thirikari kana kugwatanira na atongeria bari thirikari-ini na kuga kinya ni bonete ngugi yawe rira ari minister wa agriculture Jan Thigurune ya Kenya no kenda kugwatanira na thirikari last time waurire ukirombera president kura urire ukiringira Ruto campaign ugwaura na mashinani gwatuika tuti ugwona wejere the last minute na ikyo yatumire kura cia kwirega kung'ana mheshimiwa kwa raundi yetu aromba weje mapema potencha mbenge tuije ya Meru na ore tetaira mwano o Meru tibara mitheka nturi bau bange antu beto imanguga antu beto ngobwira ujo utwe umba gukaria Meru tibara mitheka nturi tujere nturi riari CS wa agriculture nturi na tutirete ngugintongi muno twaretwa fertilizer naja twari mairo bietu twakara bwega twamba gwikira mbeca muko na nandi tukumenya thaire ntura keja gutwika ngavana wetu 2027 itukumenya ritura gatuira mantu ya manene na gatuira mantu ya bata ni araba ugite bagitite gambarire nuntu thirikari rikugo kagita gaka itithirite gitethia Mumiru na mono akariba kariene imuntu ocitaniritie mono imuntu mwendia antu na inkuona akayanga bana uguo kwana otengo wetu gwitura settlement batu tukaitura ngugi nene mono na twekoro batho kwekariene tukagwirwa no ndu tukumenya batu Miru tengo gitugwitirwa batu Miru ara yeterete kayeterete otonyeri nyene batinda kono gwimbika na mbi batu itukugwete no gatinda kono gwithirikari kana ono utishwa no kana no ende batu itukugwete na ugo gatwika ngavana wetu no ntukura cietu ichiga kwethia ngavana 2027 nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Ibaya muno mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma no ndubariboti na njira ikinyanilite musiasa Steve Kanyanya na rokoromba gitike mubunge ndena gicigo mbunge kya Buru na chumirite na kutharikira nene aratete na mbere na ukunyulanga makutho otongeria bwa mubunge ari kutha iwa gicigo mbunge kya Buru amugambira ndikiria akiwa kumendera bamunenkere kura ketete kuthiria miaka 10 hote weti na mbere yombete kwithira kireta gicigo ne mbunge kya Buru akimuromba nende nombethera gicumire na utira kariba gicigo mbunge kya Buru ibawe kwa boya ruterene rwa maendeleo akimwira mwakene rithurano yo kinya kaita kaune ndi apatuba kwithira be muringira kura no tutekyo kyao bomete kwithira bakiona kumania no tongeria bwawe riboti mwandiki wetu wa Ndeto Mwende Olaibuni akiaria koniwiti na mbere gicigo mbunge kya Buru musiasa Steve Kanyanya ari tayari mutongeria orori kugetete kuthiria kibindi kya miaka 10 no tengu yaritete buru akiwa Kariba tura wikirwa mawira ne kaita kwa kaita ende yateingashwa tukuthiria miaka 8 na mieri kadhaa rungurwa promises cia barabara ni kuthithwa ndamu ni kwenjwa sukuru education ni kwethwa free sibitari ndawa ichejete mwanka tha iyo tigintu cia kiu kirakinyanira so otegera mantu cia yokona rimwe ni ukutharauriwa batu tukutharauriwa ntere imwe cia Buru constituency woria kiurio kerwa contract enjirene ne kuthithia njira engineer barabarene wakinya barabarene uo kethira kinya utuchemani nyambiti ikwaria ntoto cia barabara nkulukiari wa kaita kaithuro na 2027 bithengerete atongeria bakambiriria sarakasi cia kwithaka rimetha ende rutwiro rune rukumenyekana akiwa kinya bakambiria mirandi thai atongeria baraba kathurwa babero baetithia na mbere barenda kwambiria project ntuko cia kura ikwiritie kenda batwira tweni kanya ga kuthirikiria mirandi ije turambiririe
lakini andi no orari gita riu rionthe utirambairia mirandi icio kwenda kwambiria thaa ici kenda wijo twira tukwekanya ni kenda wija kuthirikiria. All in all utukuthura ambirie ni mirandi no ntuito kumienda kinya batu twina capacity ya kuja tukathirikiria better than you do and better than you think. Thaa ici kira gikenderea bokona ikingi bia stima bibingi bigitura wanjirene bokona simiti igitigete wanjirene nau contractor baga change barabara ne contractor 50 mbere kura chiringwa ucio nuore mete itojo ikirora na bionde ni ipindi tu bingi bieto ipindi bia town ibeto jeto chethro between nao na kuringa kura na bokonia parerero mirite akariba Bore Steve arua kuri na bia kuria bibingi bia misanda ende atongeria bariyana na kimenyano katwina utongeria bwina kimenyano muno no kuona kuri irio bikoja bikaja no buri ko kuigwa na matu kana ugachemania mtu akamatite kambagi kaandiki government of Kenya utiramenyeire kuretani utimenya no kuwejana utukumera ata bikuwejani bamwe bagatigwa bangi bagatewa ikomanija ikimenyano kirio tutitangazura muchemano nara kwina mpara ituji na kwina mpara anto ibeto na thirikari ina bia kore bia kongana biejani mwaka ni international organizations buri yonka aja irio bira biejani inkurukia bira biejani centriment na northiment lakini bito kinyera anto beto no ntumembi gwe ntumrume winjirite anja kwawe okwenda ntije ne anabaya bari irio bia thirikari na bando ena mbeche chesha tutukumenye mbi kwendrea kwe bangi na bomuntu kunenkerwo eja kero ikia agaraga gwikia so ne upenere no ntuninto bieto bia thirikari na twina mpara twinde itota muchemani arora kirua primary gato tanato getwa para bonde bena mpara beja bayo irio lakini to chemani ya mtu akamatete kambagi kamwe ka mutujo mwe chojo ngi utukumenya aju ikirwe kulukina kuria mabitha bokaria we kairo karia tongeria bonderera bare na misemano ya muingi oyo raburi wa thobwa Kenya county commander county commissioner OCS OCPD bonde baraba igitengo ke thirikari kenda butiuga butirerwa unini ngwa personal nkajo kietagarira kwandika baruga ya kubwira michemanio na itinerary na kubwa matha ni kenda butu wa security no ntune ya kietu inya tutore ya Kenya itukore ya tax no tema koza twina jo kuthithia michemanio so tafadhali boja butu kariria michemanio nethara butu tukariria michemanio inya ya the same butuire kiripotera Mero TV kuma Bore mbeta wa mwende wala iboni Iboya muno mwende ola iboni no ntuboron runa njira ikinyanilite mwenda ithileni MCO wandi ya kithinero kuromba gitika seneta akaunti ne ya Meru achiumirite na kuthumbia nene mugambi Manyara na Kinyawe urokuromba gitika seneta Meru akiwa mugambi ati uti yatongeria bangi nkuru kina urombete agukaranthi gikaro na mugambi Manyara amona kinya seneta wa Meru Kathuri Mburungu kenda bethira baitalelia mirandi irabethirite bakiretera kariba kaunti ya Meru riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma Bati kwe muntu nkwenda ndaikiru akiaria oro nkwenda mwira mantu fulani ndaikiru muntu to mugambi Manyara akiaria akemenera kia thata athethirita na candidate ochindana nwe lakini mugambi Manyara ndo muri atri kurete kinya kimwe mugambi ochinda kiguringira kura before wote na candidate anga babange batena sprint anga batena power anga batena ito kumaimbe cho ita power my friend lakini kira Meru ba ucha ba cho alinda it is not tembecha ba ucho to ina na mbecha chiaku nondo mugambi utu wagwire na uri agwire yo tutongorie utu wagwire so manto ya kumeneria lugha ya kumeneria viongozi bangi ndaikiru nyo ita viongozi bathuri akura miscellaneous weta viongozi bathuri akura Mickey Mouse so that is not the right leadership ratu kwa ndene Meru County ito kwa leadership ene heshima atongoria bangi na race Kathuri Murungi na reire na ndekuo na wekuo na bangi baikuo na bwinthe utewe ngukira no ndo Meru ibo amusi so tuchamane kienine twariria antu na antu bathura kiongozi ura bakwenda bakaria so onte na waziwazi mugambi kankwira mugambi nte na waziwazi omba kumeneria mwenda ithile lakini Meru na urara wo kamena kanda utirona muraria so mugambi rekana mando maingi rekana mbombo chotheri twacha manege nene ngona ingare no itia uru kinya uninga itia ngare ne uru lakini right now i preparations cha campaign icho irio na Meru bathikire na ndenda ntuko mugambi tuchamania uwe candidate tweleza Meru boto abathitheria no bora mtu eleza bo athithia na nyaka Kathuri Murungi tuchamania nwe twinthe tweleza Meru na hata twathithia itene bito thuro baba thuro ya una Kathuri Murungi no ntwe mugambi utino thuro
nawe ndi tweleze ndi twinetike sinita na hata tukathithiria Meru ria tukathurwa kana hata na hata tubangite kuthithia no manga muntu ethirwo ina plan mbi ukwenda kuthithiria antu ti just gua no kwendete just gua wina power just gua ng'ano kari iyo tisho jomba influence anything in voting system kana kira antu kuringa kura so inkwenda kwira Meru itara twititare ya campaign Meru ibathure viongozi depending na track record, viongozi depending na akirichio, na viongozi depending na bura muntu aina interest yantu, character, toa ile character, no we na interest yantu, ni interest yantu ichi okolokireta kana ichi yaku, we muntu, kenda we yaku wanga chiti chienama. So, ambere antu betu, thank you, na mbere nende mwenda idhile, de rezi na seneta ateate, chokari antu betu nkadho nontu ba support ye bethrita ba impa, na nombitite na ntirawita ngaita muno tugethanira na babu antu betu na unturene kuma thuji kuma keria mwankatira mutuati utino ntikinya Meru ikinyamwe Meru nkamekinya na itara kinyira kwa address mechamanio very soon ngona antu bakuthithia mechamanio kinya uningatura kwa address mechamanio urangari kenda twira antu betu bila tukwenda tubathira na tukwenda Meru itira batantu bakarongoyua seneta Kathuri Murungi ngawe ingukwa togeni kinyawe rezine ketha no ramwire kuchoka itine ke seneti ingukwata ugeni yuwire Meru burota athithirie bu kwenda kuthithia wa seneta kibindi kingi mbatu ingukwa no kwenda itike CS no kwenda ngakiku ende kiuke CS ukwenda kobureta wete rokewa ketha munene ogwa achoka wete rakwa andu yo chogia Meru ringi by election kethira urono chinde riwe wa nini riwe wa CS wari mwandu nyotu Iba ya muno mwandiki wetu wa ndeto no ndubori boti na njira ikinyanileti kilokete ndaika 23 anyuma ya thaa anja cia muthenya kumba kuthira chirwa mambetikire mbekire gatanta kandeto cia Meru TV muthenya ni wambita muthoni wa kiremana na tuchukire nkatho muno no tubakona kanya ka ututhiatira ki mitandao yetu yo kinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya itana mbere na ututhiatire no tukwina mibango kathumba ire bangi no tuboku